ni ko bro jina re widun ki to ni che kwat ai ga mo wa betene a wuni wa kina ra je longun wuni ne ma wa tene betene ene ru kula lato kangani manyo je jin chamje ko pegu wo matore cha kamji bidu nu boroi binale nyoti garin dore wa ba ka jeni yowon wi mo ko to du ani yendo ala konte tuare rodun mat ka toro no rekel ngane kon ngani je wo don wore miliwe liunu no te ka mi chagui ka do ala kon la mi chi lo le ja je ga long do ala kon la wa te do mi chene nen ko la kwena long te do mi chene do li a ke be jang ke jung ke combo wala mu do la wol baro kwa la la de je jang ko kan wore te mi chenyo kwen te do mi chinga yod telephone so yo ko fruit to me rai la de chengi a wo ka tu man tama te ke man mi an wuri chala ba fin min tuilo mataka jube liu ga nuwer ngwa long tama ka Sudan ke chede ko do le ko ga use ke yen do le bulu ke yele ke yen dok ke yen low ke yen jikan do le ngwa tama liu ka chede wuji so sad long ka dum mun ngai je wo ko nuwere kiti kira ga to kiga de to woni we nuwere ma kwa la shwala me andora te konne minana development nan le ro ka di sababa antama awo me ki wuro mani me ki abu yi kana wo wuro me me wuro me east wuro me middle wuro me west wuro me me ki kana fal ki apala no mo chola ro wuro me kale ajen wo tele wo tama mi ki wo ka di sababa mi ki wo rol boy me ki kana gui ajen ne ntama tene kan ke ban ke mi chola wuro me ya ben wuro me ya ben chailare jikan ben chailare low ben chailare bentiu ben no ko tele gwade ka nangtin imagine mi ki ben wala ben gwanan ka di sababa tigray ben dai ku gwa ko rol tigray so agani kon wori yendol ka kan yen la piushe do aranta ka jene ko gar yuel ko le joke ke antame ma kwan ka kworo ramichi more part of the future ramichi more part of Nuer community mi ku gwi ni future of Nuer community ya de kwan chimete wuri yala maka ko nga look always ram ku ma follow go le je go na ma yenore le je ni go I never focus on two things. I never focus ko and when we hit 2 years ago ram yang lelene and we no. My focus always Micho we quite min la second Micho ku do michenen la quite la le yenore I don't care wo Canada ni belusa kanor community community and the belusa I don't really care ko wogan ci dinu ma te ko kon tan ma kam dan ko ni ji me care ke je e future god ku kana god ka mira mo go yo mo le do mo ba god ka ba ko wa pek kana god ku bo la ro ra mo le do mo ci mo go kara ma cha de ko ka nor community kamen cha de kwanje wo na je wo future minana le de kana future nori ki we ke
bile ni chui ni kon kore che me chane chui anteme core leader ni tije again kwa no guru wo yendo ndi ala kon la twar be a leader of tomorrow me gwe ni chi be gwe ni wo kam do kon ga luk kam do kon den kam do kon biel kam do kon nyalwa kam do kon nyadit kam do kon no gwe ni wo jin ba bite gad no ru te gad gu len te gad en gad kin bi lo te di run te me di lelen teme me de gad kin ja go run me de gad ku ja go run a jeno gori no churo di jaka wo bi yen do le nge churo dun jaka wo bi ami chi ga me chen ka philosophy wo jin te mi chole e wuri chole ni shi ke na jo cha ko la ri re de me awo gor no ba la ko thong no ra gwa awo jin chu chen chi hok ko wo mene ne hok cha ga lon gwa nan kon wori bigo nere toro dung dia rut jele kana mo bi ku me bi chu ro ja ka biteno ko mu yu dwala wo mu wi je me de to run mu wi wala na ga na me de je ko an mu wo ba ter ke ko muang e ko wo mu wa me je wala re me go yo dong de community wo ja go arun e dong ba ngui la ra me je then you are not focusing ka future aji ko jin ra mu kwai criticize mu kwai jo jira mi jemu te mu gwa mi on kele ni ki ador alo nga tele ra mi ne tele ne ku ko bang ki community dun ki ngar ki mo kwa ngar ga kon ga jubu mo